Isang mau isang kapay kap nga coach po ekran wachi euran kap Kamehlele masanan coach masani yang kecha ke rana kan magchapil kanati rana kan magchan kias nga kan maur kap nga coach ke awiya ran kap awiya maur kap kechan bilan ki ay so mau kechan kap nga kaun na may sangach ran wacha wiya ran kapay ang kamuyong ngay patami kakinta kamawya ran kapay main ko po ki kecha yang kanati mia planen coach po na maur mia planen coach po na maur mia kasandin coach me lapasang tama kecha matamatawate tama kecha pinasa okay kasaliang chanang pukan charmaya me ima mangi kasandin kapay kichata kay teken kaway kichala iutang ko poran coach kichailan an ke maurun sak mauren poita mauren kapay so may sanga chikapin kiyang kauna po ki chain prayer watch ma continuing imang porangin ta ay so magchailu ya mamair kay ikapin kiyang coach po miya me kay mawya papat uya kapakap so ipilmanan karachi karusia ma kenyang tauta yang kichu ya kapakap mia sketchwalin kapakap yo may ban post moran achay kapakapin man sangach nan Facebook nan kauna pata pokamkak pen pilata time makamumen yang kapakap okay ay kelak lemau for example makamen yang ya kapakap kelak lemau kechama banan kitaimo kapakapin kelak lemau Chelanane awariya sakpayo may mga kakilakakan kechailan kapakap awariya sakpayo sila tiwaniman wanim kan sang chapel so chisanga wiya payo wapang kak tota so chisanga wiya payo wapang wiya puen kak open tawanim na chail more kechailan ani kiyan so mawan paten kapakap wiya kapakap kiya chail panay kapakap kiya chail government kapakap kiya chail momotso ka na chail ministry Sohng kan bilang wasan tatak kapakap kibuya kiwitana kasampal kapakap magchay bang ya kapakap pan roti silati wanim kan makin richingata pakchocho kan ay so magchay kin so kauchi waniman imun chichi yo kan richta kay kichayl makin mwei tata so ime kasampal kichaylan patan wiya kapakap ay so koras ari kapingkiyang coach Kabingkiang coach papuinang kapakap sang pong kalakay sa kriyawo pilkanati armay sang kapwach ay pakirem kan pilkilang na child listin kapakap involve yourself kiti atam lala communicate pagchailan kak take turns okay makayang ya kapakapin galak limaw takayang man galak wano kachail ban take turn piltauta practical kapakap pon online kay teken men kasainsal kay teken me kay teni karapaw magchaliya kapakap ki online we are live we ko sampal pa kachailan engage one another in prayer okay and so may ta kapakap komyang ya kapakap pa na po Kamehlele makomyong ay korosanane kapakap yanane manamanam kapakap kanane ay kapakap po kanang kapakap okay iyan so magchako sa ilang kauno na nacha kapakapakan kichako sa ilang kauno na nacha Rongorong masanan coach na nacha watak masanan coach we receive from him iyan so magcha Alialehdi kapichian coach kasain salakan sang ren kauno vision revelation ngilan kauno kicha Alialehdi dami pasapang pa nacha kapakapakan ariyay kabingkiyang kamoy may sangwach okay ang mananen kapakap su pilipil makam sa palmanki komkak kachkiti pon nan message, nan messenger, okay, kichailan kapakap. Sularan song kichailan wiya mamayr, sularan song chailan so kauchi. Kamehlele makomyong yanan kemong yung an urchin. Miya urgency yo na nacha mong yung na nacha more. Makicha nane, wiwia tama kupuran coach. Kicha nane paten kapakap. Okay, makomu kamorlar kapanga coach. Peit ako yay sapol na mo panay kan kamorlar. Sa polang mo sirikan ka maurlar, kachasukak wakit maur naramas. Ay magchaka kuya patan kapaka pokaw na mapan richingata wani mo na rail maur.
nan Psalms 37:4 tana chailan rapaki ya chail peran rea abang kochkiyang kachailan nangana chail mongyong. Okay? Pilnan Matthew 6:33 tana seek ye first the kingdom of God. Kek chan rapakamas wen kocho tame kochin kupurki Sohng chikan chorus abang kochkiyang kacha. Ori pak chocho Kamehlele me acha mongyong te ikin mauki mekoch. Mia yanan mia mekoch me I men kaunon wiyangya. Ikin sucha men wiya tame coach kupurki the require of me puekian kakoch kiyang yanan. Okay? Aria iya ipakpakrecha. Kacha kotong kauno, kacha seek God, a coach pang kachin sapang o kiyang kacha tame kacha anana. Amen? Kauno mapang kiyang kacha. Pui makak wakit maure naramas, I makak riching atawani mongyong naramas, aria ipaki ream kay kachan kelail. Kachan kelail makamang kilang manamanan coach na ng panaynay. Kamang kilang change pon mauren pinam mauren nam seri mauren nam panaynay. Kilang change na child government at na puinen kapakap. We need a global prayer team, corporate prayer team. Okay? Corporate kachayl ban sangewe wasa. Wasa state kamimiyan, the way makamimiya, ngay mimimaw, kowa mimiman, kachayl poko talang kauno, ananan kapakapakan. Okay? Sang na newe wasa. Covering chel melang cover nan wasakan koros magchel miya. Hari kasampal ki ipilmang kasaleta o lukay kamoy. Iperan ko po ya sa may bangkitas kachwalo kampan. Pachowan masani kampan. Peran kampilpan pilata. Time in kapakap. Kachelban involve korusya. Okay? Kachailan kapakapan na kachailan kapakap man ko utang kasampal. Pachel kapakapan peweti Sohng chocho. Okay, kachay loy sang kaitekan kupuran coach. Apo ban take the whole ponpeyan. Kamehlele ma child focus a child loraman kachay lang klangwang sa po child win pompe. Nature la ramasakan kambaka pa child kan mo coach kachin pilata pok child an wiya chone way. A child sin way chik win pompe and kakuya way yeo me lamuk coach. Amen. Glory to your name. Kapanga maramag Jesus. Walsina walsin kalangan ng coach. Marino kaptoy sanger hospital. Paki amail sawas kachalan. Amen. Praise the Lord. Okay, kapanga coach kalangan walsina. Kalangan kiyang coach. Main ko makomupil pain kon takilang manaman na more tapilsay kamanintawi ma-coach utan lalapach. Manaman chocho, so mau chocho wiya mamawla. O kay tekin chapel, ein sawach. Sohng chocho kauno wiwia, me epilmen wiya more than song me laut sang tamak chal mi melala. Ap komu yung ngay kachan nana, kachan pilatalala pa chang coach, paten kapakap kam Kamehlele. So ranach po kaya koskosaya ko tutuan faith. Okay, faith, Pwoson, process in Pwoson. Kapanga coach eu kiyang kachel ma process in Pwoson etwe chasto sayo ma ahneki engine VIII. Okay, porque VIII to the 8 parts may man kasaya i-share ko to this is the 4th week ranach last chabang kasaya praising the word kapkapinga Mahseno. Okay, Kapkapinga, chakaping korosan Pwoson taso Kapkapinga Mahseno, praising the word. Isma wiya Mahseno, yeyi Christ. Okay, yeyi kauno mawiya Mahseno. Chachukak nek pasang. Arya chakaping kan koros pueki. Kayo nan process waluh. Kayo chakas ko siya cha Pwoson tuwa cha process yo. Acha Pwoson yeyi tuwa cha sal sein yo. Okay, me sein na kung katotok pa na ko lang wariyan so me sin salok tok pa na. Okay, akan wiyala sal ray me miyayar kachapat tatok arma salokin mwei akan ohla. Okay, tuwecha acha Pwoson.
acha Pwoson pekichan kak acha Pwoson and remain strong. Kichan nana song waluh wakaros. Okay, nanacha process in faith, nanacha song waluh wakaros and mamorecha. Pwede kita kicha acha Pwoson and kak kokolamoa and kekeirdahn. So song waluh ibang perang chakopreyang may kosaya hearing the word. Pwede Mahseno acha Rongorong Mahseno and coach makin acha Pwoson kin kekeirdahn sang niya acha Rongorong Mahseno. Amen. Believing the word. Main ko ikupron coach kay teken kechailan Rongorong acha. Ay so magchail pan Rongorong Mahseno and coach acha Kamehlele pan nuputi. Acha Kamehlele pan kekeirdahn. Okay? Chebang Kamehlele la Mahseno and coach. Arime ka sampal ke they link together. Ime ka pang kelang ke ponay caption and link. So link number 1, number 2. Rana chibang ko saya link number 8. Okay? So link number 3. Ay so maka Rongorong Kamehlele ko kekeirdahn la lauti la rem o pinan process in faith. Okay? Kaya tiyang chibang Rongorong achaw Kamehlele ap kachan bilbaki. Amen. Kichan Pekipeki, asking the word. Pakpak Mahseno. Nan pakpak koros main ko utan mia receiving. Okay, makagimpak mia ko chap sucha kasik Alialehdi ari. Sucha ka chapan ampaki. Apo Kamehlele menansangan process koros magchel gimpak mia ko kapakapkapaki pwede ka menale mia ko. Niya sa makabil kung kolan mo naramas. Kapaki ikarapan ampakian po ka Alialehdi. Amen. Pakumanga, pakpopot, mia karapan pakpakoros, there is a receiving. Okay, mia Alialehdi. Muri sangam paki confessing the word. Okay, kichan piluya Kadkadehdeh Mahseno. Dami ko saya Kadkadehdeh Mahseno, confessing the word upon my life. Okay, yanasola Kadkadehdeh Mahseno po na more. Pwede confessing ko sampal out of the abundance of your heart, the mouth speak. O iko sampalan Kadkadehdeh Mahseno pwede manamanan Mahseno coach, manamanan more o mela mimipon ay Kadkadehdeh. Amen. Arime ko sampal ki Kadkadehdeh Mahseno coach ponay more. Naimen maula ibang Kadkadehdeh Mahseno coach ponay more. Maimen Alialehdi ibang Kadkadehdeh Mahseno coach ponay more. Maimen poita pil Kadkadehdeh Mahseno coach in poita ponay more. Amen. Morisang confessing, seeing. Kaya ko sampal kachan pil Kilikilang ata nan Mahseno coach. Kilikilang, okay, seeing the word. Wasay kas kasaya kituang kasampalan na purang kachaman kan kachel tuan moren napram. Ay so makaw na maliba praman pitoy sang nanawasa wata tame pe na I mocket apram mocket kinipayk miya kilang apoy tamuri. Amen. Mocket ki kilang miya ko chkaw na ban wiyang apoy tatame malipilipin coach po na mo. So seeing ina kekeirdahn ata me coach. Kekeirdahn ata yakupuran coach po na more mon amban Alialehdi. Okay? Pili cha moren aprame sucha na seri. Okay? Sucha na seri yo ipimintang kaunori na latuo soso pang koyang sangren na latuo. Kaunamasan niyang meso. Kaunokari laliki kasalayangan kelang dalanan lang puen kelang usukan piken niarar karasayang serikan te katautokan apram. Okay, so ay so me apram kelang tama kauno kasalayang ayan so me apram Alialehdi. Amen. So pil kamu yung ngay nanacha Pwoson nanacha Kamehlele. Okay, acha Pwoson so chapan mimi chan ya chapan uya oyo raman kita mata-matawa. Takam Kamehlele mapang poitap kacana kelang in the spiritual eyes. Kacana kelang apang poitap po na chamor. Kaisu ye acting the word. Okay, kasampal main ko po. Ikarasaraskis to sa po last week. Okay, mas to sa yo ko to ngay kelang ikan wrong. Miyatip sa yo kasalalatan kistosa.
Okay, so that's hearing, rong. Okay, yan so may kulangoy kilang. Yan so may ya sto sa kaselel. Kamehlele me chang aban tatok mau. Tami koskoseya tuan sto sa. So buka korusia manko mau. Niyan so may sucha tatonki total letraipi. The action is missing there. Okay, arime kasampal ke pelacha Pwoson, kechaka Kamehlele, kechaka Rongorong, kechaka Kilang, okay, kechaka kuya Kadkadehdeh, koskoseya confessing how beautiful it is. Okay, koskoseya apma kecha socha mokitiki, socha wiya mekoch, socha pan. Puksaraw maasani me wiya Pwoson melayo. Amen. Okay, ariya kecha action utang kasampal. Mokumakit kemasanan coach, wiya masanan coach. Pwede kasalapan mokito kasaleta macha Pwoson wiya mamaor. Amen. O ranech ye kamsakla makakaklang ranpungkan ko prowe watak po iso chapan ya share pisa chicken ewe ranpok. Putan teren ranpok main ko Kadkadehdeh yang kechatuan kapeng. Praising the word. Kechang Kapkapinga Mahseno. Ya Mahseno Kapkapinga kauno. Okay, nan Sohng kores magchawiyak chater manokela kapeng. Kapengong coach man me yeyas, coach kalangan, coach manaman, coach limpak. Nan Sohng korusya coach man makin kiyang kicha victory. Okay, duwehte, kamawiyala, kekeirdahn et deserve kapeng korusya. Utana warang acha kapengan ko yang yan so kores. So may sang kapochiman kichanang kiyan so maweki may sangach ay bang kasaya tuan kapkapinga kauno ay mangkanang kiyan so mawacha kapakapen may sangach kichapang kapinga coach. Kay kichapang pokata mara kaping kiyan so pilipil Sohng tama ka chaman Sohng tama nganan coach pang pulikitin na more makan kapinga ki may sangach. Sohng kores may ko makapil so maw kakakon matak symptoms and signs ipanintawi kan kapinga coach. Makamimin na ng kapal ipanintawi kan kapinga coach. Why? Main ko ipang prangcha victory the kana kun koto sang ni kapinga coach. Mia makabang purla ko pilwatek ng pukan Wiewia. Nang pukan Wiewia iralaw te isak wano. Kay riya isak limao ko lawasaw kas ko sayang child tuan Moren Polly Silas. Kakapil pura lawatak ng pukan Joshua. Makas ko sayang umanay sa me kola ikalawete men cherko kaw. Apan sa me follow instruction and kaun no tamarapan wiya. Okay, pitpitaki warimo pitpitaki kateng warimo sorry. Pitpitaki the wall of Jericho. Okay? Ikasampal pa na sa me child asa pokatalang kauno. Kapinga coach kalangan kiyang pokaping mimin kapakap kaping mimin yam klang Sohng yo makaping so chaka praising is a active word. Okay, praise is a verb, active word. Kapang mokitiki kasuka kinta makapang kaping may coach makaperperan ki niyam passive niyam malaylay so chawiya may coach. Okay, Kamehlele niyan so makakin peran niyan so makakin kaping ngilam kin laut among yung kininanan filled with great joy. Okay, pilnanay so maka miminanam kapal ipanintawi makakapinga coach. Pwede am kapingang coach pan watong og victory. Okay, imen komproy ko watak ng pukan Wiewia kasayapan Polly Silas. Ay so may ramimenan numochang puksaraw masanime tami rawya irawya kokol irakapakap irawya kokolo giving their God praise. Irakapinga maran coach. Man ko tami wiyawi sein kan lapatasang ni arasaliti. Arime so pilipil tama ka sansalala. Ipanintawi kan asa kapinga am coach. Pwede awiya process na cha faith awiya kisana cha Pwoson me kicha asa me anso kores magchapang kapinga cha coach. Anso kores magchakoto lukwar yang cha coach. Pwede maka Kamehlele me coach yo ka sa Alialehdi kapinga coach. Pwede ka
ang Pwoson kasaleyang uk niyang buya mo kakasaleyang kauno ikalangan kiyang komamang sampo kiya sa Alialehdi. Okay? Kauno pangkoch kiyang komi. Coach utangkan peran ki Pwoson makin kaperan takupuran coach. Okay? Na ni pro isakeo wano tana sucha makakon laban kupuran samo masucha Pwoson. Amen. Amen. Arya may sangach iman kichanan kiyan so maun kapakap. Kichabang kapakap po pukatang kauno at kapeng may sangach. Kapeng kiyang ni maular. Ichar makasay kin Kilikilang full recovery. Ibanin tawe kan kapeng kiyang coach. Kapeng kiyang coach na money. Kapeng kiyang coach ang panaynay. Kapeng kiyang coach ang possessions ni mom ang tupsokan. Kapeng kiyang coach mauran ang panaynay. Kay mauran ng sarikan. Marapil saikin siya yang mamorang kauno tuwe siya kowa ka concern, worry about their salvation. Kay balintawe, kaping kiyang coach. Pokata ataray, pokata aray lananakan. Kay kaping kiyang coach. Ibalintawe niya siya panasola kapkapinga kauno. Nan song koros na siya kapakapakan na siya mamoran ran koros. Coach pansapang tama ka concern, tama ka watong kauno. Okay? Kapkapinga asola kapinga na nam kapal. Asola kapinga na nam peran. Asola kapinga yan sa umemiya. Pila sa kapinga yan sa umesocha. Okay? Imanintaway kichanter. Uyaki at siya coach. Coach na inso. Coach na inso ang kapal. Coach na inso na yanan. Siya wakitala siya perspective ta mumana siya treat at siya coach. At siya coach and we are coach and Sohng karusia na siya maur. Okay? Na siya peren kapanga coach. Na siya challenge kapanga coach. Kapang kiyang ipo maban set you free. I set you free indeed. Okay? Ay bilmampurang siya Imampuranga siya kakela ka. Karusia me bilmelangken follow me Rongorong masa ng coach. Kasampalen last time ikakakela ka ken kicha. Yamo mana chapan mokmokit ki masa no. Okay? Practical. Kichan put it into practice. So ipakrem kay makuha man may kakela ka kanug. Kakela ka kaya siya more kan look into the mirror. Ran koros. Pakisak ng raneo ko confess. Katete masa ng coach po na more. Okay? Katete masa ng coach ma. Kuha man makin matmatawat akin luwach kilang ila naramas. Songan ko sa ikan mapapanono te mas. Kay boy ka manamanan mela o more mimipon luwach siya. Korea o blessing bil mimipon at siya katete at siya confession at siya kosay. Arisonge o makamatangkilan niyam chikikota. Kay mo man confession. Kasayin Korea po na more. Ay menintawe. Kay kilangok nan class. Ran koros. This is a practical way. Ko bainin tayang nguk. Kay makakin kalap chikita ka rong aramas kalapin tayang nguk. Makakorsuat. Okay, ngay bil chikita tirin ko sa Korea. Ichikita sangang kasay ko me changalare. Okay, aramas kalapin tayang ya pukiyawach. Aramas kalapin tayang ya chingal. Amuan me mawap in my nan mangay ipangken rong sin kasay ko ichar makaite kanong ya. Ibang rong cha aramas paninta you can feel bad. Pwede matawa ngoy maramasinta. So I was so alert. Okay? Yan ang Sohng ko. Ari Emila Ray. Okay? Ari miya sangan kasayin Koreayo me changalarem. Matawa me I am not enough. Matawa me ischokak. Ikarswat. Isopungala. Pwede sangan kasay ko me kechay pilaleti sang papa nono tas shulbil niya chay kekeirdahn. Okay, we don't blame them. Pwede kisocha asamasa ng coach niya chay kekeirdahn imakareta kechay
loyang te sechoko sambal kia chail kosai. Aria may sangwach may men kakelakaken komui kateru tisang katete ponam nor. Okay? Kecapan mokitiki wiyang mekoch. Arima kareta I pakinan last week. Okay? Ikakelakaken kecha. Look at yourself in the mirror katete masanan coach ponam nor. Katete po coach kapikata komuyongay emasani you are wonderfully and beautifully made. Okay? Kecha masamaw. Okay? Kecha poita. Kecha lalakong. Kecha kelail. Okay? Kecha kopopo. Kecha uya sompeweti. Songka korusya. Kilangok ko katete ponamor. Kecha maular. Puyaginchan Christ pon. Makapil somaw. Makapil matak. Ipanintaway makana na po niyan so makapin katete po na more. Okay, niyan so makakatete karong. Puksaraw masaninan Romans 10:17. My faith comes by hearing the word. Okay, masanan Pwoson kan pulsang na Rongorong. Arya kasyana na uyawi pa kan rongasang man. Activate Wiewia when kekeirdahn Pwoson. Or Sohng link waluh chorus, they're all connected. Nanacha memoran Pwoson ran chorus. Nanacha memor acha Pwoson and Wiewia kakaluay kichakoway kichana ne continually chana na Wiewia Rongorong. Kichana ne Kamehlele, kichana ne Pekipeki, kichana ne alle. Kichana na kichan katete po na chamor. Okay? Kichana na kichan Kilikilang. Kichana na kichan mokmokitki. Wiewia masa ng coach. Kichana na Kapkapinga at siya coach. Amen? Arimen kakelakay komuyo kichel koros may sangwach. Iyay kapakap niyambang pitoy way nan ran koros. Aka kelail. Pilata makapang Wiewia. Pilata pilipil change umain ko. O paku po coach pan sawasayuk. Okay, anta ask and you will receive. Pakiya ka panala. Tama kareta ko ipakakakitak. Tama kareta ikang pakiya isyo kinala. Okay, pang brongin tawin ng pukan James tana po ikakchakan paki in with a wrong motive. Niya chamong yung sopong. Haria kalangan ng common may sangach. Look out ka na kilang listen kapakap may bilpan kita. Okay, feel free. Melawan kisalatakan pilata time makamenyang kapakap. Okay, nan time makapang Wiewia kapakap kapang partnerang maklakeo. Klakeo in likian. Ibang kamperang time and away kitilala. Or kowa yang makman kapana time mo. Kanasam, there is someone praying with you. Someone praying for you. Meman Wiewia kapakap kanog. Amen? Or kalangan ng coach, kalangan ng kamumay sangach. Papolan kauno ang kachinyayang kamuy nan maray nan ranwach. Amen.